Pozdrav svima ljudi, ja sam Wunder iz ekipe Tilproof, dobrodošli u novi intervju. Danas ćemo ugostiti dvoje fantastičnih ljudi iz kompanije Klika. Sa nama su Darijan i Latifa. Darijan koji je Head of HR u kompaniji, dok je Latifa Head of Marketing. Ljudi, dobrodošli. Hvala ti i pozdrav svim našim gledateljima. Također, pozdrav, hvala vam što ste nas ugostili. S obzirom da ste vi prvi put kod nas i da će da će vas naši ljudi prvi put vidjeti, možda bi bilo najbolje da u početku kažete nešto više o vašoj kompaniji, koje su to misije i vrijednosti za koje se zalaže Klika i kako to sve izgleda sa vaše strane. U redu. Evo mogu ja krenuti pa Latifa, ako ti budeš imala isto šta dodati, slobodno i ti uleti. Klika kao kompanija, znači mi smo osnovani prije nekih možda 7 godina otprilike, koliko radimo aktivno na našem tržištu. Kao kompanija mi se fokusiramo na razvoj softvera, ali i firmwarea i hardware design između ostalog i djelujemo u neke 3 glavne oblasti, to su oblast finteka, IoT-a i razvoja smart appova. Osnovali smo firmu nekako s ciljem da pružimo to neko okruženje našim ljudima u kojima će moći biti maksimalno kreativni, raditi na izazovnim projektima, ali paralelno da ne brinu o nekim nevažnim stvarima unutar kompanije kao što su, ne znam, mikromanagementi, kao što su time tracking ili slične stvari. Ukratko, da radimo u okruženju gdje svako može biti maksimalno kreativan, gdje će svako uživati, dolaziti na posao, gdje neće morati brinuti o tim nekim nevažnim stvarima za posao, nego može da se fokusira na ono što radi, da da najbolje od sebe, da radi na izazovnim projektima i da nekako uživa i raduje se dolaziti na posao. Što se tiče nekih naših glavnih vrijednosti, neke naše misije općenito, u biti mi želimo nekako da stvorimo to okruženje za sve naše ljude gdje će moći zajedno sa drugim kolegama raditi u nekoj najboljoj mogućoj opuštenoj atmosferi gdje će svi biti kolegijalni dio jednog većeg tima, ali paralelno mi želimo i kao kompanija da dajemo više svom samom svoj okolini, državi u kojoj živimo, da se angažujemo na nekim društveno korisnim projektima i slično. Vjerujem da Latifa može još dodati ovome. Pa mislim da je to Darijan prilično dobro sažeo. Ono što bih ja istakla i što vjerujem da je interesantno ciljnoj skupini kojoj se trenutno obraćamo i vašoj publici, a to je da smo mi zaista kompanija koja je sjajna prilika za razvoj karijere i definitivno i za lični i taj neki profesionalni razvoj. Također jako smo sretni da smo prošle godine u jeku pandemije realizirali već dugo planirani projekat, a to je otvaranje našeg ofisa u Banja Luci i drago nam je da je upravo nekako tim povodom i došlo do ove suradnje između nas i eSport lige. U svakom slučaju ja bih pozvala sve one koji su zainteresirani da saznaju nešto više o Kliki, da malo istraže naš social media, da pogledaju naš website i naravno da pogledaju karijerne prilike u našoj kompaniji. A mi smo tu za sva pitanja, otvoreni smo za komunikaciju i nadamo se da ćemo imati priliku prezentirati se vašim gledateljima i kroz neke druge kanale i kroz neke druge događaje. Odlično, hvala vam na odgovoru. Sada kroz vaše odgovore nekako shvatam da je Klika pokušava da izađe u susret svojim radnicima, da optimizuje njihovo okruženje i da stvarno žele da se radnici osjećaju kao kod kuće i skroz opušteno dok rade. Ja sam lično prisustvovao sam par puta u prostorijama Klike u Banja Luci, definitivno mogu potvrditi da je to slučaj, onako uvijek sam lijepo dočekan i atmosfera je super. Ali ajde onda da pogledamo, evo Darijane, možda pitanje za tebe više nego za Latifu. Ti si mi spomenuo prije početka intervjua, koliko vi to gamera imate tačno u Kliki, da li imaš informaciju ili otprilike možeš reći? Ovako, nemam tačnu informaciju, ono što definitivno ti mogu reći da recimo Slack grupe naše koje se tiču gaminga, nekako organiziranja termina i generalno diskusiju u igricama, mislim da broji nekih 60-70 kolega koji su tu uključeni, tako da mislim da mogu sa sigurnošću biti reći da negdje možda od nas 160, koliko nas je trenutno, sigurno je pola su gameri.
Eto, to je odlična informacija da znaju ljudi koliko je gaming rasprostranjen. Ali eto, u svakom slučaju imamo Discord i Steam kanale, Klik je tako da tu ima više podataka o tome koliko je tačno članova. Na taj Discord bi mogao ući, osim ako to nije rezervisano samo za... To ne znam, morali bi pitati našu moderatoricu Eminu Discord kanala. Super. Dobro, da li ste vi nekada lično zaigrali video igre, evo može Latifa prvo da odgovori, možda nekad u mladosti ili sad možda kad nađeš slobodnog vremena da li upališ neku mini igru bar na telefonu? Najprije nadam se da sam još uvijek mlada. Ne, mislim ono kao djeca, obično svi kažu kao djeca su igrali video igre, sad malo ređe, na to sam mislio. Ja moram priznati da nisam neki gamer trenutno, evo u ovoj zrelijoj dobi, ali moj brat je bio gamer, tako da sam sa njim prošla kroz sve te neke igrice i bila sam uvijek upoznata sve što se dešava, a ja sam voljela da igram Need for Speed i bila sam izuzetno dobra u tome i Tetris, to je bila moja omiljena igrica. Koju sam redovno prekucavala, tako da to je otprilike moj neki experience. U zadnje vrijeme stvarno, u zadnjih par godina nešto me to nije me to interesovalo, ali moram priznati sad kako sam gledala sve ovo vezano za LOL kroz kampanju koju smo zajedno realizirali, da me izuzetno zainteresovalo i tako sam htjela malo da se posavjetujem s tobom kako da ja počnem da igram LOL. Da li bi to uopšte bilo pametno? Pa sad, zavisi koliko slobodnog vremena imaš, definitivno malo... Upravo sam toga. Teže malo ući sada u te neke competitive igre, ali svakako da ima nekih modova koji su for fun i da se može fino provesti vrijeme. Odlično, hvala ti Darjane sa tvoje strane, da li si ti nekada igrao video igre, da li i dalje igraš video igre? Pa ja sam imao tu sreću, budući da odrastam nekako u programerskoj familiji, moj otac je programir već 30 i više godina, ja sam odrastao baš sa kompjuterom i već od kako sam baš u ranom djetinjstvu sam imao pristup kompjuteru, imao sam tu sreću, tako da sam već tada u 90-im počeo ja sa igricama kao što su prvi Doomovi, Wolfensteini, ne znam, prvi Mortal Kombati, Age of Empires i slično, tako sam krenuo da bi sad već više došao do tog nekog stadija gdje više sam PS4 oriented nego PC i sad većinom igram kad uhvatim vremena, nažalost nemam dovoljno vremena za igranje koliko bih htio, ali kad uhvatim vremena to su većinom neki action RPG-evi kao što su, ne znam, Bloodborne ili recimo kao što u posljednje vrijeme Horizon Zero Dawn ili slično koji igre vizitam. Ali općenito neke od najdražih mojih igrica koje sam igrao, Bloodborne, Shadow of the Colossus i Mortal Kombat, to mi je nekako od prvog dijela pa do zadnjeg. Odlično, da, Bloodborne fantastična igra, malo strašna i teška, ali u svakom slučaju jedna od ljepših igara za PlayStation, tu je in Shadow of Colossus svakako odlične igre. Super testiranje živaca. Jeste, definitivno. Dobro, ajde onda da se osvrnemo na vašu saradnju sa nama na projektu na Univerzitetskoj e-sport ligi. Vi ste odlučili da stvarno budete najveća podrška i glavni partner u ovom projektu. Kako je kod vas izgledala ta interna komunikacija kada je stigao prijedlog? Imamo neki e-sport projekat u kojem možemo učestvovati, da li je bilo nekih tabu viđenja od strane nekih članova ili ste bili potpuno otvoreni od samog početka prema toj prilici? Pa, nekako mi smo uvijek otvoreni da podržimo nove projekte. Volimo biti nekako u nekim novim pričama i to nam je jako važno. Tako da ovo smo prepoznali kao priliku da komuniciramo sa ljudima u Banja Luci, regiji Banja Luka, budući da smo tu prilično novi. I prepoznali smo ovaj projekat kao sjajnu priliku da proširimo naš neki krug ljudi za networking, za prezentaciju klike i naravno za podršku projektu u koji zaista vjerujemo, jer koliko kao što znamo, ovo je sami početak. Vjerujemo da će u narednim godinama to izrasti u nešto mnogo veće i na nivou Bosne i Hercegovine i na nivou regije, tako da nam je drago da smo mi tu prvi. I da smo da možemo reći da smo prve godine na samom početku podržali jedan ovakav projekat.
Odlično, hvala ti Latifa na odgovoru. A šta je to što vas je najviše motivisalo da učestvujete u organizaciji UL-a? Koja je to tačka? Da li je to ne znam, otvaranje prema tim nekim novim trendovima kao što je gaming, kao što je e-sport? Da li je to komunikacija prema mladima ili jednostavno želja Klike da bude moderna kompanija koja pozitivno gleda na sve nove stvari? Mi svakako jesmo već moderna kompanija. Naravno, sve što može doprinijeti našoj coolness i tome što mi radimo i našem imidžu je uvijek dobrodošlo. Ali mislim da se radi o kombinaciji faktora. Volim, kao što sam već rekla, želimo podržati nove projekte, volimo biti prvi u nečemu. Također svjesni smo da je e-sport izuzetno popularan u svijetu i smatramo, budući što dolazimo iz jedne IT zajednice, da je važno da se e-sport popularizira u Bosni i Hercegovini. I naravno željeli smo se više prezentirati na tržištu Banja Luke, ostvariti komunikaciju i sa vama kao organizatorima, ali i sa studentima i nekako bolje pozicionirati, predstaviti naš ofis u Banja Luci i pokazati da smo mi tu, da iako smo počeli sa radom prošle godine, da smo tu da podržimo projekte, dobre inicijative i da smo definitivno otvoreni za komunikaciju i suradnju. Odlično, hvala ti. S obzirom da kroz vaše odgovore možemo zaključiti da je Klika poprilično progresivna kompanija i da imate jako lijepe poglede na sve nove stvari, koje je vaše lično mišljenje o gaming industriji i koliko je bitan ovakav projekat u mijenjanju te neke javne slike o gamingu, jer mi kroz naš rad i komunikaciju i sa javnim institucijama i sa potencijalnim partnerima možemo zaključiti da je još uvijek gaming onako tabu tema kod nas. Pa u biti, mislim, to si u pravu i nekako nema smisla da i dalje bude tabu iz razloga što gaming industrija je trenutno jedna od najvećih i najbrže rastućih industrija kada uzmamo u obzir generalno tu neku industriju zabave, taj neki entertainment industry, kako da ga nazovemo. Mislim, čak ispravimo ako griješim, ali čini mi se da u posljednjih par godina veći su prihodi bili u gaming industriji nego čini mi se ovako u filmskoj industriji u Sjedinjenim Američkim Državama kombinirano sa kompletnom industrijom sporta, to jest NBA, NFL ligom i slično, tako da sama ta činjenica koliki su zaista prihodi na godišnjem nivou od same gaming industrije govori da je to jednostavno nije više neka tabu stvar ili slično i k tome kad uzmemo i obzir sad već kad vidimo ove turnire koji se organizuju i sportovima kolike su nagrade koji se osvajaju tu i činjenica da sve velike kompanije kao što su i Google i Amazon i slično, sada se trude imati svoje cloud gaming, cloud streaming platforme. Mislim, sve to govori koliko je zaista to ogromna industrija, koliko će ona i dalje rasti. Mislim, prema mom mišljenju stvarno jedna od najzanimljivija trenutno industrija od svih ovih malo prije spomenutih i ona koja najviše inovacija unosi nekako svakodnevno, tako da definitivno je jedna od najzanimljivijih industrija za promatrati i učestvovati generalno u ovakvim događajima. Tako da to je moje neko mišljenje i općenito mislim i mišljenje svakako i kompanije, jer kao što smo i ranije spomenuli, stvarno i mi uvijek gledamo koji su trendovi, koji su to sada aktualne stvari koje želimo podržati i ovo definitivno spada u to. Ja bih gledala da definitivno smatram i lično i mogu to reći ispred Klike, da je važno da se mijenja imidž i neki pogled na e-sport, općenito i gaming. Gaming prvenstveno da to nije više razlog po kojeg nećete završiti školu ili nešto što vam oduzima jako puno vremena, da je to jedna u stvari izuzetno ozbiljna industrija, izuzetno ozbiljan sport, pod navodnicima, i sport. Tako da smatram da je jako važno da i mi u Bosni i Hercegovini nekako uskočimo na taj voz. Prvenstveno zato što je to jedan od svjetskih trendova, zato što postoje određene prilike za zaradu i za poslovne prilike. Međutim, mislim da je važno znati također da bi možda sa popularizacijom gaminga na našem tržištu i sa ove strane developmenta možda se otvorile neke prilike da se kompanije više bave tom vrstom developmenta, jer to kod nas još uvijek nije popularno. Koliko sam ja upućena, jako malo kompanija uopće radi na takvim projektima, a evo recimo upravo na primjeru Srbije znamo koliko
ta gaming industrija može imati utjecaj i na razvoj same IT industrije jedne države. Tako da e-sport priča i gaming općenito je jedna izuzetno pozitivna priča i mislim da IT industrija treba da je podrži i da radi na njoj popularizaciji, a nam je naravno jako veliko zadovoljstvo što smo mi prvi u ovoj priči i nadam se da će zaista ovo biti još jedna u nizu od uspješnih priča koje smo mi podržali i da ćemo svi biti ponosni nakon nekoliko godina na rezultate koje ste i vi postigli. Hvala vam puno. Hvala Latifa na sjajnim riječima, hvala Darjane na tvom vremenu. Ja bih se stvarno htio zahvaliti čitavoj kliki na podršci koju pružate u ovakvom jednom pionirskom poduhvatu u našoj zemlji. Stvarno se nadam da ćemo, kao što ti Latifa kažeš, za nekoliko godina moći pogledati unazad i reći kakvu smo sjajnu stvar napravili, ne samo za nas, ne samo za gaming, nego i za studente kod nas koji mogu da validiraju svoj talenat kroz naše takmičenje. Hvala vam još jednom na vremenu, hvala vam na odgovorima i radujem se budućim projektima. Hvala vama, puno sreće. Mislim da je preostao taj najvažniji dio samog takmičenja. Puno sreće svim studentima i radujem se našem druženju uskoro u Banja Luci. Također, hvala vam stvarno na vremenu i što ste nas ugostili. Hvala i vama svima što ste gledali intervju, to su bili Latifa i Darjan iz ekipe Klika, pa se vidimo nekom sljedećom prilikom.